Talavatu i le mai mo mai o le tātou tunu o i le nei tai ao. Ia mai le tari alo ia nei o whaasalunga lau le tio le 685 radio. Tu sa wantu mai i sale ufi le tauna whātai o pia po le taulanga o pia mai i Samoa nei. Ia malana ulua i porokalame alo ia le ua te tala i le so le aso lulu nei. Aso se fulu male lua o iuni lua afe lua se fulu male wha. E ala lea i le tātou 685 Morning Show. Ia pe ona, sila mai mo mai lea tino i o nisi nei o vaenga sa whaatuai le titi e lava ia le tāpenanga fo'i ma le amo talia i o le tūlanga e pe ona iai ia nisi o vaenga sa mo whai ona tāpena i te tonu o le tātou pontu. Ai, o le whaatalofa whaabitoa le porokalame i le nei tai ao i le mai mo mai i le ngata o le tino i Samoa nei. Ai mai se so se Samoa o lo mai mo mai i atu nuu e mo mao. Ai o le tai au le nei, ai le taria le porkalame o le ua, ma fa tasi e foi ia, ma se tasi foi o uo mo mai, ia, po se tasi foi o tamari o le atu nuu e le tau, whai loa ina foi lona sao i le tele, ia o le tūlanga i peona iei le tū tau ta alonga, salo le o sile fia uma, ia mai se foi le tūlanga i peona tele, foi le sao, ia i le tele o nisi o vaenga sa olo au auna ma sa au auna i foi i te tono le tātou malo sa moa ia le fionga ia tangaloa ia sua whawawina sua ia e pe ona ia i polka me nei tai au whatalo whatu sua nei tai au malo se fo manuia ia whatalo whatu fo sunga so alo e me se fo i whawhongwhonga tā pa e so tātou atunu i tu e fia langi e me se fo i so tātou atunu nei ia mai lava fo i leo nune leo ftia tai sam o tu i manua se ia pa ia le one sina tai ula le tua tau. Ia vi ele tua le lofa malanga lei moli me foi soifua me seola. Alo soifua manuia. Ia o te manatu ono le porkalame a matale nei. Ia e whaafitai foi o le iei lo tofi le fingo le kale se merotisi a wa o le whaila unga whamaoni ia. Ia sa o le a. O manatu lea. Ia. Wale te fio mai malau kulele. A matal ta porkalame se ta pe se lotu pu ia na esa unia ile o te talo sia e foi fai vole nei aso. Ia, pastai mo lava no, ia, Samoa ai, tātou tāpua i atu i le tua. O le pesen nei o amata lotu i le whainga mea, matou sinoti i aso la, teimu i matawhele. Sa, ia, upule masani on wha mafa fo i le sto ino whai awar matou au lotu. E umalose la unga po se pese fo ua e la ngona le. E whaapalangi la to ina matua feeling la. Tua feeling la. Talo sia la ia le feeling o le atua i le netai. Amen e. Ia le pese e tātou tapo i atu i le atua. O lo loto e fia i le atua. I lo loto atoa e mana o Yesu e a fia I loto atoa e mana o Yesu e a fio ai all your heart Jesus wants to dwell in every part all your heart Jesus wants to dwell in every part. O vi inga sa matou langina le nei tai aolo matou tama. Ai mai se o le amatalia e fo i o le nei la asanga fou. Ia mo le uso fo i por te mali nei. Ta pena ina fo i o se si wha moe fou po se moe fou. Ia tina ina, ta leni ma whaiva matuute wa e whaamanuia ina ai. Ia e fo i lava revi inga ia te oe man whaamanu man whaane tanga. Ala whailo watu nuu, whaafonga anga ele ngata I Samoa nei. Ia e meisot whaafonga anga fo i atu nuu swafo. So o se Samoa o lo o taa seui so se vaenga o le lalolangi a wale sa iri ngā manuia, sa iri ngā malo, wa fo i tau tuaino a inga nuu, atu nuu ma le e kālesia. Ia whaamanuia ia te lātou. Whaamanuia leo so nei, a me se fore nei a ti nai. Whaamanuia fo ia Samoa I ona tai whale e kālesia, e meise so se Samoa I Samoa nei,
whaapea fo ia tunu mau. Mātou talolo, mātou ta mā. Mātou te whaastai tau langa na e ta pena ia leilo walo Yesu Keriso i lungo le sa tauro. Tai fo ilo nganga so soani so mātou le ato toam so mātou le aunga. Mātou talo fo i. E lau whaamanga longa ia te mātou. Sau pere li o laulangi le taimi uma le li e le peti. Le file mua le ngata i tono a inga nuu e ka le sia ma so mātou atu nuu. E mātou te talo pe o na o lau a fionga e mawhai ei mea uma. O na o lau a fionga fo e ei le file mua. Mailo file mua ia te mātou. Savalia le nei masina, savalia le nei tausanga. Fuafuanga mwha moe moe nga uma so mātou atu nuu. Na yo mātou a inga, na yo mātou nuu, na mātou e ka le sia. Iei pelo wanga le lei e tau. Tangaloa vai atu au pa ia mau mamalu ia o le talo si ai whaiva o le nei aso. Ai a whai o le whatoa e mai mo mai ia pe whatoa ki mai lau Facebook i lungo le 685 Radio. Ia whataro vatu, mau wharo vatu tāru porkalame le nei tai au. O manatu sua. O le mafu angana reina o pala au e te sau mua i leo lua i show mua lawa porkalame le nei. Ono se o whamtala ina ia te oe. Le mafu angana reina a mata le na whai ngoa le nei le tio le 685. Ma au te loa, o le miti le nei, o le lewa na tau whau mai e whai ase a ka ika le tio tau amata mata. O le tele io i ngoa na mawhau e tau amata. Au te loa, o le lewa na waku se pe o le kako kou leo le 685. Au te loa le teimi mua na matua i longa na ngia ai le ngoa leo le 685. O le taimi na e tu lai mai ai le to fingo le presidente o le toa Samoa. Le ana manuia, le tato au le toa Samoa le ipo le lalangi. Lua afe, lua sifuru lua. Le voila e te anga i mai potu whaasa laune nei. O le te sila i o tua o te role mo me po ata, ia le ata le i o tua. O le ata o le toa Samoa le ana hau le final. Ia o le lua afe, lua sifuru lua. History. O inala, le ana whau mai ei le ngoa le o le 685 Radio. Ai pe o le mafuanga na e le ngata ia o le whaalono ngia fo o lau fionga sa tūlai mai. Ai pe o se me fo le na maua mai ei le ngoa. Ia e pale mai fo ile Palestine o le toa Samoa. Le o mafu e lona whai ngoa le tātou li tio. Ia o le 685 tai mo le avanoa. Su aua. Maua le avanoa te fio mai ai. E le tau ngō fia lo taimi. Ainga, tai tātou ia o le ola whai taulanga. Ia whastai mo le tō whāho ia e le i le ingoa fo i peona iai, ia mantua fo tātou atunu, ia e ia tae au. Tai mi mana mea na tupu ai le fo, ia alua wala au ngā whai la au, ngai o loi tae au, ia tau ma whai se seu. E le ngata tae au pou sa, ia o tae au manino fo i o le kālesia, ma tae au na mau aile, sa iri ngā mālo si o tātou atunu, ia. E foi lao le nganga foi na le nava i taimia e mantua foi so alo e vi ia le atua e le fa pe na o una vele tato malava ma tamata alo le ai mau lunga ia le vi ingo le atua wala vane ia te tato ai fa stai mana tua i pe e le taimi mua na o e foi tato o tunu ia ma parade i foi ia le lalangi wai le ngata ia Samoa e na parade i Samoa le lalangi i fa mo le ia lom fa na le foi o si la foi ia lom fa na ia sa wai i le aule o ma walunga si tio tu langa i lato kalapo e me tu langa lo ia nei ia fa stai ai le tu ele wala wina foi ma fa ngai o le si da vai ngano mana o e te tala nei ia le tio wai sa tu te tala i le asu mfuan se mai te nei na o mana o te tala nei e tolu a ia vaenga tā ua na lai no mana o te tala nei o ia lua vaenga tā ua mana o ina e whaingo fia na mana tua tu so nei e a tua e lo fast food wono tau sanga ku so nei o lo was whanau o nei foi o le so tonu a nei a tua ile se lau tau sanga o avele ku so le as whanau foi nei o avele tai soalo ia pe mana ia fo ilanu fo i lo o portray fo ilanu le la mo ia vele le fo si la mai le ua pai fo le sei le pota no fo ia lang sua i fo i fa mo o le lau mua le ngata le telefo tato wo mo uso sa o tawina fo fa tai fo ia te ila to lo su e la fo fa malama tilo mai ta watia e fo i lau mua na fo atu ai ma fa fai lele atu ai. Ia, awa o le sola le fa pe fa yel sa va tele po le parade a veli.
Ia ua o le tātou te mori mawina o le tele o tangata ia malanga mai atunu mamau. New Zealand, Australia, Amerika Samoa. O lea malanga mai sa o tauina le koliso avele. Ia o lea malanga mai le wha moe moe le koliso avele le vai aso atoa le nei. O se lato hanga ele o se mela jit. Ia whastai fo ia i lato le au lia le. Samana tuina se lato sanga lai soifua mai. Ia oe. Wa ilunga ia. Ia soifua ia ma le ola le tau masina i finangano. O le tua ia whastai o le maua le avanoa. Maso stama tuai avele fo ia. E tau wana mita mita. Ia oe. Tau na sau se i. Ia masai fei roa e fo ima. Ma lato woma e sa lato wa onga fatasi fo e toe whaasoa fo i me sa tupu i laso. Ia wa atala nolo ia avele. Ia atala noa il me vo le lol pasi le leo. O le tātou i tala noa il vaenga vo le leo toe whaamanatu tūlanga sa ia avele le vai taimi. Ia e lua tutuli ma le lima tāla e whai e le whaatau. Lau mai ola se lisi e wha me to toe mai le sui. E o inga o muritalo ale a muritalo ale a mo pasi le leo. Lo pega pasi e si a voi le fa mausi. Ia ai mana ia le ia so wa le fa mo o le koliso a vele le sol se lauto sanga ia ma le te tala lo ia fo le tato litio ai pa lasi mati munga ni le taia. Famanianga. Mi ia le ri. Ale fo vai tu alma to lao mo lo fo ia ona. Ma wo foi la ele lao mo fe au nga no ngone ia so me se fa mo lo mo avel yo ai tele ia fa la bo tonga ma o ngai fa ma natu to sanga ni la sala to sanga man tu fo ele nga to avele a le fo mai tau o to ma di si le fa ma natu le masino fo a fa unga yu lai ma le am tanga o kusol se la to sanga e tele fo la por kalam tele fo por kalam lo fa ta ti fo le fiona presidente ia ma tama tuai fo lo nga fa tau le men fo imale fa mo moele a malisi ya to taimine o avele le o to ya ni vai tau me se nei masina ya anga to fo ia e ka le sia fo i fontele fo e conferenci le masina you lai e mai a fontele malua ya mi so ni se ka le sia ai e wa pe lo langa na le o ye sa o ia o ese fo ya o uma ia le si va en asa ia au tau so fo ile si tu ole vai a tonu ai le ropo a me tu le alva la merto ina la sa o meu fai le nei taimi a wa talu nei na e fa ma vai male o me ena fa ma vai o e pena tulia o ia o tala ia le fai me na tulia ia o lua vo ia len ko kala I kala menga kuria mal TV wa ka le wala au mai e mo ia sua fa ka menga kuria mal TV fa sa o lo ma fa kuria o le ko ngi o le ki o fo ia le biki al tasil nei vaenga ta o su ai le so I fuanga ma le ola o me le o le enjoy your life gotta have a balance. Yeah, if I pay for that stress, depression, that's the killer, number one killer now. For depression. Me fai mai, alu le lotu. Yeah. Alu desi tu, ata, ia. Tau fai, tau va mutu ia maisia wo, ia tutu le afia sonu lesi pe ha pelo ia I ngata la noa. Pena fo sma tum tanga lu ngai mat felfele ia fa pena na ito ina umololi ia sauninga ia o mai lo fafo ia e fa ngola mato e disting e lo mato le uso ole fa ngom mato le uso au fa ngom mato ia ona to inga mela le tala ia umolo habe tatu ta fa ta si wa te muolo fa yuta ia no inga mato e mua e foi ia li ole foi malisio uso foi ia pe ole nganga na sai mata fai ma ioi la wele singa o yoles a fa lo ngoila tanga tele masa e no atu la ia le ngoi mo ia palo la ole masa que ngoi mo ia ia ole ai pe tutti foi le calesia ia male so ani foi pisinisi ai tai mi foi nei pisi wa ole tai ai to tono ole likia wa pe ole mele to mai tau atu wa e fa ma vai male a foi
ma le Palestine. Ai pe o le ai lo tu langa fo le lungo international border liki por sa o le. ai so alu le va no taru esi. O te mine yo la ia fiuma to lolo ma. Ai lo to finga le va pe ye lo Oceania. Ili o uma te mina sa te. Fa pe o ese mai ala ke counting ma me yo. Ai. So tala ia le fa. Ole ave uma responsibility a few. This is his time. La for decision if I few. No decision na fa ye le fa pe ole fo yo na so fu few li. Ili ola. Ole si va nga ta o to sanga ni pentata no o ta se lauto sanga le fa manatu o to sanga for ni fa manatu le se lauto sanga le talunto no mai la kapia sa mo. Ia o kala ko fo ia pia le lo o famana tuina. Pia ma kala po vai yala. Vai yala. Ia la tau le lo famana tuina fo se la tau sanga ili. Ili nei tau sanga. Ia o fe tau i la fo le tala ina nei fa mo mo. 685. Ia ma tele fo io o celebration si lo fa ia te mini. Ia sa le leila. Ia mo ila tau lo mai mo mai te no ma fa talo fa tu mai le 685 morning show ia mai i sa mo nei. E pe ona matalo ia le tatu programe ele nei foi vaenga o le taiao ia ile so se tafo Samoa ia me se foi ia so se tafo na langi lo mai mo mai ile nei taiao ia a ole wa taunu mai le sao le fionga ia unasa fa talo vatu unasa nei taiao ma lo se fo manuia ia fa talo foto foi nei taiao fo lo fionga ia soalo ia ngata fo idea ia taringa tolunga taua ia misia fo ole tinga ia sua mo por na fanua ia manole na lo se fo manuia ole a lo fo ile langi mai alo fa tai mo le talia se tupe fa tai mo le talia alo ia ole vala watu el porgalame uso o lua le la fa mo winga ile history na o lua le o te tala lo ia ina ia le programa le 685 a o le taimi o lua moni mau ina watu le o fa nau mata ia ma fa malau tu ai vai nga ia ali nas le moni mau le o ia tu no fa pe ia le tanto no meio taimi ne la ho tato wata tato vai nga ia di se vai nga mai la o fa ia fa sa longa alo fa pe ia le soi fu o na ua tau tua o penga mai le tau nu mai o na sau a mata programa ia mana tua o e sua so sta ngata tua ina fono e ele fa salanga e tau nu fa sa ka nga sama mo sei puti ia ina ole mo san tu si wale eu fui soalo le eu fui tala e fai nganu se o sala o me atamare o le vanga ola nas le vanga mana ia te rolo wa ngalo ia te ule sei ale o te loa e mana ia lua sei te lua pe ai ma su o sei foi ave foi fa lo ma support ave ia watu le saunoanga so alo ia mi se for fa fonga anga so tatu watu nu e le ngata i samoni ia mi se foi ta fa kilopi fa yo mo mo fa sala unga 685 radio e no wala o tu lo fiunga po ia o mo no mata no masua ia na mafa mavai ni na sua ia por asa mato ninga yo fa tu lo la ia so ba fa ta fa ala ia atare usu me e mo te to ni alo no inga e fo linga mai o le musu le nganga ia su e mte le tal no e fa ma sei le fa me si usu ale fo la te a sauton le fo e fa lo si lo no inga fo linga wa mata manu po kala me mo fo fo le jo foi mai foi mai nasa o eles ka kai ese le fa manui o loto ia na videos fo e pu e mai sa vai tu langa tau fatu anga ia fa manui ina le ia di mo nasa fi au nasa mai tonu fo la tau tua ile ele nu a wan mere tau fa le tono yo lau papa fo ye fa wai pusa o madiu i wa ale la valola papa fa ngala papa lo kuk ia wa tasi le au nanga nasa le fa ia nasa vai da ka u le vangor 685 o le te fa ina pusa maliu ma
Yeah. O lo wa no le. Yeah, mun ya. This is your time. This is your moment, Nasa. Mun ya so alo. Sa fo ile. Wai faftai o le wa FC li mai o le fiunga ya so. Wai pe o ia le fa monia. Le ngata o le tau sa mi fu e talo mo manga. To le ave fu e foi puso ti pe so mari. E paulo tangata o to di mai tu la fa tino fa le mari. E fa kwa musu nasa. Le fia fa ska puso mari. Ya e fica lá e isso. Agora fa fonga. Di ai se fare maliu ko inga agency le Li mai tu. Ele fa peo se ma e fingano su ese meu logo ready ready made ma o asu ese me fa o termine ma peo dala o le UFC ia nesse o le UFC o le TFC tonu wa o le o staulanga e fa maliu ko o staulanga e fa manga O le ngole o le fale maliu ngasa mo le Silvia Leteno. o le o le whanmaliu sa whanpusu maliu na amatai le kispen na funeral service. Ia o te mine ia o lewa o na e fo inis tūlanga whalea, tūlanga whapena te roa sira fiere tunu lumna. Ia o lea lau Samoa Funeral Home. Oh. Samoa Funeral Home. E whai ara i savai. Ia, savai ia mai nei. Okay. Kusala lau au nanga oe o pusa maliu. Mata vale maliu. Il time nei, so le it's more like this if you know carry for na il time nei. E mo au nanga la le mo Silvia foi o le fal maliu tato al malo e le ngatim totua ma tu si. Ya e na or fal maliu ele fa pina no po vai tinga le tato fal mai ya tu langa. Ya. So e pio le o le halana le e foi se fa mama venga mo na yainga. Ia ele afia e fua ia tulanga i private palace ia la ila tu au nang malo e ole ta u fo ina ole o proclame nei o so swani te e fala wi lona e ta ro business na IT fo ile tono ta to tunu le fo e ala la tu na sa e ole Samoa Funeral Home mo pusa maliu mata vale maliu mo le sila fia le ta to tunu e o manatu nei ya so nei fo e ole fato am ta dia proclame ole ase i vasai taro programa o le 685 morning show sina musika to e tali mai leon fa wa wele tano nga masua mo nasa nei tai au ma fa lo lava